Slušam doživljaj sa puta. Sa puta. Stigli smo u Rijeku. Fantastično. Evo nas na još jednoj konvenciji i ovaj put smo u Rijeci na Rikonu i znamo što je prvo na rasporedu. Idemo poprtati. Kaj smo dogovorili? Dogovorili smo druženje sa jednom našom lepom frendicom. Prvo ručak i šetnja kroz Rijeku jer se naravno na konvenciju ne može doći praznog želuca. Što se tiče programa na konvenciji, prvo nam je bilo predavanje pod nazivom Autori na društvenim mrežama, strategije samopromidžbe. Rade na društvenima koji se promoviraju na društvenima koje se promoviraju slika ili statika je video, interaktivan sadržaj, svašta postoji. Najbolje je bilo iskoristiti što... Naravno, na konvenciju se dolazi i zbog štandova, a na Rikonu je bila dosta dobra ponuda i mi smo jako zadovoljni. Idući po redu nam je bio panel pod naslovom Fantastični nastavci u razgovoru s autorom Igorom Rendićem. Sada imamo ukredno rječine za bojku. Dobro, pa jedine se bilo isključivo samo Rijeka, ali... Bila ima nešto čala? Ne, znam, ali... Pokrivaš nešto godinu dana, ne možeš sad konstantno intenzitet isti, jer... Ja ne možeš. Stoga, u jednom trenutku je imalo puno više riječi nego što ima sada. To mi isto malo brenulo. Čekaj, kako? Gdje? Istina. Hvala puno što ste došli, što ste našli paknu prostoriju. Znam da nije bilo lako, bila kvest. Nama nije. Eto, dobro. I nakon se da ćete doći na sljedeće sadnje od štrige. A odmah nakon toga smo se prebacili na kviz o animaciji u Fantasy-u i SF-u. Kako se osjećamo? Čokerasta. Vatroslav Lisinski, koji još... Bitange i princeze. I koga još je vrijedi spomenuti, to je to? To je to i nasip. I zna se ko dominira. Čak smo nekim čudom osvojili drugo mjesto i dobili ovaj crtež Mabela i Dippera iz Gravity Fallsa. Onda smo si uzeli malo pauzicu i otišli nekam jest i smjestili se u apartman da bi na večer mogli biti spremni za danji dio programa. Leo se prijavio na Smash turnir, a ja sam otišla na Skon kviz za skončat. Za koji sam ja naivno pitala mogu li se nekome skrpati jer nisam znala koliko ljudi dolazi i na kraju došla cijela konvencija. Nemoj mi se smijati, proklet bio! Meni se niko ne smije smijati! Dođi, mačkice. Pošto je kviz završio taman malo ranije nego što je Leo završio svoj turnir, mogla sam doći i taman pogledati njegovu zadnju
borbu, okršaj, kako god to hoćete nazvat na hrvatskom. I aj pogledajte kojeg lika on igra. Što si napravio upravo? Pobjedio sam Liburnikovom u Smash Bros. Liburnikonov. Time champ. Bravo. I za kraj dana smo otišli na Plus Ultra anime quiz. The One Piece is real. Šta kažemo na... Jako je dobro. Ja nemojte me niš pitat za after party, naravno da i nismo išli, prestari smo za to. Idemo. Drugi dan. Prva postaja, naravno, centar Rijeke, da se malo prošećemo i uživamo u nedjeljnom jutru. Na kavici sa... I evo nas opet na Rikonu. Komentari? Nastavit ćemo kvizom. Morina kutija locirana. Nice, da kaj kažeš? Fora žijona. Ukoliko niste znali, na Rikonu se održava jedino i time najveće hrvatsko natjecanje u SFX make-upu i ove godine je tema bila The Last of Us, pa je bilo jako cool kreacija. Ah da, kviz konvencije, kviz o fandomu. Koji se naravno nije mogao propustiti zbog dva razloga. Prvo, bio je u fandomu, a drugo, vodili su ga naši prijatelji, pa onak, naravno da smo došli. Prvo mjesto će prvo birat nagradu koju želi, drugo Oh, wow. Da ne uvalimo neko nešto što za neće sviđati. Grupa Deškon je prva. Oni pomoći mi. Poštini anime bullshit. Zašto ste imali potrebu da me natjerate da ovo pročitam, ali me time je dom imao mis. Eto, dobio sam ti na kraju. I za sam kraj konvencije smo otišli na predavanje uloge spekulativne fikcije kao društvenog komentara u stripu. Čin upotrebe društveni komentar je čin upotrebe retoričkih sredstava kako bi se pružio komentar o društvenim, kulturnim, političkim ili ekonomskim pitanjima u društvu. I da se ne odnosi samo na Srbiju nekakve supervilane, nego i na vlade. Znači, bilo kakva zloupotreba moći i na koji način bi se ona trebala. Koji određuje sve kako će vlada funkcionirati, na koji dan će biti šta, kakve obavijesti će se izdavati.
Nakon predavanja smo još otišli pogledati po zadnji put malo po konvenciji, proučiti što možda još nismo stigli. A između ostalog naravno smo isprobali food truck. I šta smo uzeli? Danas u Masterchef Recon uzeli smo pulled pork, Dobro. sandvič, brioche, naravno klasik, meso pulled pork, jednostavno je premekan, ne znam kako kažem, i coleslaw salat. A s moje lijeve strane, krompirić močen, usosen sa majonezom i lukićeve prskave. Prije odlaska smo još poslušali dobitnike za tombolu, jer naravno nećemo propustiti priliku da možda dobijemo nekakvu računalnu opremu. I to je to. Idemo, a? Da, vrijeme je. Da, nismo ništa osvojili. Kaj nisam, ja sam osvojio u Smash turniru. Dobro, mislim na tomboli. Eto nas, idemo. Naš jadan Gimli se potrgal. Da, ne mogu ništa praviti, neću ni dirat. Nemoj niš dirati. To je to. Da bi papa. Doviđenja.